Kua whakae te kai kawe pūrongo motu hake o te whakakotahitanga o te ao, ki te hara mai ki Aotearoa nei, ki te aro Tūruki me te aro Matawai, i te āhua o te noho a te iwi Māori i raro i tēnei ka wanatanga. Koera te whakamahuki atu a te minita i ngā take Māori a Peter Sharples ki te whare pāremata i te rānei. Rāua, he mema pāremata, ko tahi mo nā hinara, tētehi mo te Pāti Māori. Engari rāua tahi i noho wahangu mo te kiko o te haere a Peter Sharples ki te Aporonui. The Honourable Simon Power, who read the statement of support in Parliament on the same day as I made the statement in New York. He āhuatanga kahore i rata te katoa i roto i ngā whakapai i haere huna kē te Māori nei ki te kauhau i tētihi take nui rawa atu ki te iwi Māori. He tikanga mai te cabinet nei, kia kohu e kōrero ngā kaupapa mo te United Nations kia taia ki reira te tuatahi. He oi anō he kaupapa me tuku he mihi i roto i te āhua kua neke atu i te rua te kaumarua tau tēnei take e kawe ana ki te Aporonui me Geneva hoki. Kei te titiro mai ngā iwi katoa o te ao kia taua me te mea, me te ki. Kei te ki tētū mātou, kei a koutou tonu tō koutou mana, ko mātou kei te tautoko i tēnā āhuatanga. Kāre anō i tūtuki i te kaupapa ōrite i te tino rangatiratanga me te mana motu hake. He kaupapa anō tēnā, he pakanga anō tēnā kei te haramai. Kāre te minita i te whakae ki te whakaparahako a ētihi i tēnei kaupapa. The declaration creates different classes of people and signals the beginning of the end of the world as we know it. Others say it's nothing more than lofty words with no meaning or value. Ko te whakapono a te minita take Māori kei te ngākau nui rātou ko ngā hinara ki te mahi tahi kia whakau pono tēnei whakaputanga. Roihana Nuri, Te Karere.